og Education Go. Vi skal se start fra 14. Frida Wühler og Charles Lightning Jack fra Sverige. Startnummer 15, Camilla Mortensen, skal vi have med på bilen. På opvarmning er start 16, Emilie Henningsen Schäfer, og start 18, Jennifer Amkin, som skal holde sig klar. Frida Wühler og Charles Lightning Jack. Fejlfrit i 57,60. 57.60 for Frida and Jack. Preliminary first place. Og vi skal nu se start nummer 5. Camilla Mortensen.